Pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Meridijanovog podcasta Sport Fokus. Moje ime je Aleksandar Stajkovac, a moj današnji gost je legendarni fudbaler Partizana Albert Nađ. Pošto je Partizan i ove godine igra kvalifikacije za Ligu Evrope, da se podsjetimo sezone 2004 na 2005 kad je Partizan došao do 16. finala Lige Evrope. Kada je i trener bio Vlada Vermezović, imali izuzetno, da kažemo, nivelisanu ekipu. Bilo je dosta nas iskusnih igrača. Bata Mirković, vratio se Ivan Tomić, Dragan Ćirić, Niša Saveljić, tu je bio Ivica Kralj, dalje ja, onda su došli Stefan Babović, Simon Vukčević, Mire Radović i tako dalje. I tu sezonu, ako ću pričam u nešto svoje lično, tu sezonu igrao sam možda sa nekih 20-30% svojih mogućnosti, čak praktično mogu da kažem da nisam ni ono što se kaže ni oznojio na pojedinim utakmici, jer smo bili izuzetno dominantni, izuzetno dobro pripremljeni, izuzetno dobro vođeni trenerom Vladom Vermezovićem, gde smo tačno znali ko šta radi, kad radi, u kom momentu šta treba da uradimo, i tu godinu smo osvojili titulu bez poraza. Igrali Ligu Evrope, tad se prvi put pojavila Liga Evrope sa jednim drugčijim sistemom nego što je sada ovde. Bilo je nas 5 u grupi, igrali smo 4 utakmice. Po jednu utakmicu. Po jednu utakmicu, jednu igraš kući, jednu na strane i ono kako ti zapadne. I mi smo imali tu sreću da kažemo da smo prvu utakmicu igrali protiv Egalea, dobili u Beogradu, a onda smo imali utakmicu sa ovim Lacijom u gostima i sa Villarrealom kući, da smo igrali te dve nerešeno i sa tih 5 bodova bili su nam dovoljna da kao treće plasirana ekipa se plasiramo u 16. finale. 16. finala onda smo igrali protiv Dnjepropetrovskog. Isto čuvena utakmica 2-2 ovde po snegu, gde ne verujem da bi se danas, na današnji dan, ikada odigrala ta utakmica i pomislila da se odigra. Mi smo igrali, sneg je padao, vejavica. U jednom momentu sećam se da mi napadamo, a ovi radnici koji rade na stadionu Partizana čiste 16-terac kod Ivice Kralja, ovi kreću u napad, oni beže i istrčavaju sa terena. Odlazimo u Dnjepropetrovski sa negativnim rezultatom, jer je tad bilo gol u gostima vredio 2 i onaj čuveni gol Mireta Radovića u 80 i nekom minutu gde postižemo, pobeđujemo 1-0 i dolazi ta utakmica osmine finala kada igramo sa izuzetnom ekipom u tom periodu CSKA. Wagner Love je tad bio isto u prime, što bi se rekao. Pa gledajte, igrali su Wagner Love, onda je igrao Rahimić, onda je igrao naš Krasić, Olić, Berezucki, braća Ignašević, samo da se sjeti koga još, Carvalho. Oni su te godine osvojili Ligu Evrope, u finalu igrali sa Sportingom u Lisabonu, izuzetno lagano 3-1. A mislim da je nama falilo vrlo malo da prođemo taj CSKA i da smo prošli to ko zna dokle bi stigli. Jer, ponavljam još jednom, to je bila jedna ekipa koja je znala da igra na rezultat. Mi smo igrali ovde u Beogradu, imali smo taj isto negativan rezultat 1-1. Oni su iz praktično jednog udarca na gol postigli taj gol, postigao je Rahimić. Mi smo izjednačili pred sam kraj iz penala Ivan Tomić. Otišli smo, igrali smo u Krasnodaru, zato što je u Moskvi u tom februaru mesecu, kraj februara, bilo izuzetno velika zima i sneg. Spustili smo se dole u Krasnodar, igrali smo u Krasnodaru i negdje do 70. minuta smo držali taj, da kažemo, aktualan rezultat, jer nam je falio jedan gol za prolazak. 0-0 je bilo, onda smo krenuli da kažemo, na sve ili ništa i dve kontri su nas koštale, gde su pre svega Wagner, Lavi i Carvalho, koji su bili izuzetno kvalitetni napadači, kaznili i izgubili smo sa 2-0. Imali smo šansu posle 1-0 gde nam je sudija Italijan, koji nas je blago rečeno masakrirao na utakmici, smo mi 2 crvena kartona dobili, Ivan Tomić i Branimir Bajić, ali čist penal nam nije sudio odmah posle primljenog gola, gde smo mi onako probali brzo da reagujemo, gde na duga lopta ušao je mali Grubešić je ušao i stigo pre Ignaševića, a isto tako i pre ovog Akinfejeva golmana. Međutim, Italijan je odmahnuo. Opet, izgubili smo od izuzetno kvalitetne ekipe koja je pokazala posle da je, s tim što je osvojila Ligu Evrope. Ali mislim da smo napravili tu jedan korak, jer Partizan
godinama unazad, što kaže, nije prezimeo to proleće, mi smo uspeli da napravimo i korak više i ponavljam, još jednom ušli u tu neku istoriju Partizana. Da, proleće u Evropi, to je svakako veliki uspeh. Jeste. Između dva perioda u Partizanu koji ste proveli, bili ste u Španiji nekoliko sezona, nosili ste dres Betisa, kasnije Elča i Ovieda. Pa, jedno lepo iskustvo. Kako se događaju? Jedno lepo iskustvo. Pre svega u Betisu izuzetno lepih provedenih 3 godine. Sama prva godina za mene fantastična i što se tiče samog mog prisustva u primeri i uspeha koji je Betis ostvario u tom periodu. Jer, četvrto mesto, tako prve sezone. Mi smo bili četvrti i te godine su 2 ekipe išle iz Lige šampiona iz 2 ekipe i iz španskoj primjeri su išle direktno u Ligu šampiona, znači nije bilo kvalifikacija. Mi smo se do posljednja 4 kola borili sa Barcelonom da uđemo u Ligu šampiona, čak smo imali 4 kola prije kraja igrali smo sa Barcelonom kući, imali smo bod prednosti u odnosu na Barcelonu, međutim nismo uspjeli da zaustavimo velikog majstora Ronalda, koji nam je pomrsio te račune. Iako smo vodili u 15. minutu, već u Sevilji vodili smo 2-0, atmosfera, gori ceo stadion. Praktično mi da smo dobili, bežimo u Barceloni 4 bode i verovatno bi završili drugi. Međutim, posle poraza od Barcelone otišli smo u Saragosu, gde je iz Saragosa bila fantastična ekipa sa Kili Gonzalesom, sa Piojo Lopesom, sa Toro Acunjom, sa Aguilerom, sa... Aj sada, možda ne mogu se da setim, gde smo tu igrali nerešeni, onda se tu Barcelona odvojila, ali smo igrali finale Kupa Kralja sa Barcelonom u Madridu, gde smo, nažalost, u produžecima izgubili od Barcelone 3-2 i... Sada je skoro Betis osvojio Kup Kralja konačno, pa, posle dužeg vremena. Pa ne, jeste, mislim da su i prije nekoliko godina isto osvojili kup, ali pre toga ja mislim da dugo Betis nije došao nije imao takvu sezonu kakva je bila te 96. godine, jer mi smo stvarno imali u tom periodu izuzetno kvalitetnu ekipu, izuzetno dobrog trenera. Finidi George, Alfonso, Alexis, Roberto Rios, Risto Vidaković, Vlada Stošić, Robert Jarni. Izuzetno kvalitetna ekipa. I stvarno smo bili pre svega dominantni kao domaćini. Jer koje god je ekipa došla, mi smo izuzetno imali taj neki, da kažemo, naboj u prvih 20-25 minuta. Mi smo uvek imali tu neku gol prednost i kasnije smo, što kaže, malo se povučemo, zatvorimo i imali smo izuzetno brzog George Finidija i Roberta Jarnija po bokovima koji su to fantastično koristili i te sezone najboljeg strelca lige Alfonsa koji je to bio tu samo da realizuje. Posle sam otišao u Oviedo. Oviedo, da kažemo, klub koji se pretežno borio za opstanak, međutim, prva sezona isto izuzetno dobra. Bili smo, da kažemo, od sredine ka na gore. Naravno, posle toga i prethodna isto sezona po dolasku ovog Luisa Aragonesa kao trenera u Betis. Igrali smo pobednik kupova, tad se zvao. I tu smo došli do četvrtfinala gde smo izgubili od Chelsea, koju opet, da nabrajam imena, Tore Andre Flo, Viali, Mancini i tako dalje. Izuzetna ekipa koja je igrala u Chelsea-u. Gullit je bio trener i tako dalje, tako dalje. Tako da, mislim da tih nekih 7 godina provedenih u Španiji sam stekao izuzetno dobro iskustvo, izuzetno dobre stvari. Jedna anegdota koju mogu da pomenem, a to je prva utakmica protiv Bilbao. Igramo kod kuće i Bilbao sa izuzetno opet kvalitetnom ekipom. Igrao je onaj Gojko Čeja koji je bio na svetskom prvenstvu 90. u Italiji. Igramo i ja dobijem jednu loptu, primam je i onako brzo iznesem i on mi uđe tako i što kaže ubije me. Ja kažem, rekao, gde sam ja došao, rekao, ovo nije Liga, tad je bivša Jugoslavija bila, ovo nije Liga Jugoslavije, vidim da su ovde mnogo čvršće i brže mora da se igra, tako da lepih 7 godina provedenih u Španiji. Posle toga,
kraj reprezentativne karijere 2006. Srbija je tada igrala svetskom prvenstvu. Još nismo bili Srbija. Još smo bili SCG ili SR, ne znam više ni šta smo bili. Igrao sam za 3 reprezentacije. Dobra ekipa, da, vi ste igrali za Jugoslaviju. Za Jugoslaviju, i za SR Jugoslaviju, i za SCG. Najžalije mi što nisam naravno igrao za Srbiju, ali kasno smo se mi odvojili da bi igrao za Srbiju. Te 2006. Imali smo veliku plejadu igrača i svi su očekivali dosta na tom svetskom prvenstvu, ali ipak usredio je debakl. Pa mi uvijek imamo izuzetne kvalitetne igrače, pojedince, izuzetno kvalitetnu reprezentaciju. 98. na svetskom prvenstvu u Francuskoj mi smo imali možda najbolju reprezentaciju koju smo pomešanu sa Crnom Gorom. Ali ajde da kažemo Srbija i Crna Gora uz Mijatovića, Savićevića, Mihajlovića, Jugovića, Jokanovića, Brnovića, Mirkovića, Miloševića, Kovačevića, Dekija Stankovića, jel treba da nabrajam još? Ne. Znači imali smo možda najjaču reprezentaciju po imenima, ali nismo imali timsku igru. Svi su igrali tad i u velikim klubovima. Pa svi su igrali u svim velikim klubovima u Evropi i svi su bili možda i najbolji igrači u tim svojim timovima. Ali nešto je tu falilo. Mi smo igrali tu fazu sa Nemcima, Iranom i Amerikancima, prošli tu i već naredno kolo ispali od Holanđana. Oni svi kažu da smo dali, da je Peđa dao gol i tako dalje, ali ipak i Holandija bila dominantnija od nas u tom utakmici i mi moramo da kažemo, da priznamo da smo i u grupnu fazu prošli jer smo dobili Irance posle slobodnog udarca koje je Siniša Mihajlović dao u 87. minutu, golmanu prolazi kroz noge. Sa Nemcima igramo 2-2 posle vodstva od 2-0 i Amerikancima dajemo isto, ne znam, u 70, ne znam koju minutu Komljenović 1-0. Znači nismo da smo to olako prošli. Tako da uvijek je reprezentacija